Добредојавте во Македонија, добредојавте во Битола. Еве како дојде до таа можност да заиграте за шампионот на Македонија и кои се вашите први импресии од клубот, од контактите и од луѓето на кои што наидовте тука во Македонија? Prvo da sam baš sretan što došao, nadam se da će biti sve ok, da ćemo napraviti dobre pripreme bez ozljeda i to da ćemo krenuti u sezonu ako ko što treba. I za mene baš znači neki nova sezona i novi klub i da ćemo osvojiti što više treba. Pa počeo bi od impresije, stigao sam juče uveče i jako mi se sviđa grad, kako sve to funkcioniše, kako ljudi uživaju u lepom vremenu. Čuo sam isto da grad jako prati rukomet i video sam na nekim utakmicama da su navijači neverovatni i to mi je bio jedan motiv da zaigram pred njima i naravno da probamo da ostvarimo što bolji rezultat u Ligi šampiona i da odbranimo naravno titulu u makedonskom prvenstvu. Yeah, it's been good so far. I've only been here for one day, but I love the city. It's a great atmosphere. You know, there's a lot of people. Great weather. I'm looking forward to playing in front of the fans. I've seen some of the videos. It's crazy down here, so it's a whole different experience. I'm looking very much forward to it. Hopefully we can win a lot of games and follow up with the national championship last year. That's the goal this year, and then of course, impress in the Champions League. We'll do our best, every game, and yeah, it's going to be great. Какви впечатоци и импресии ви пренесе вашиот сонародник Урбан Лесијак за минатата сезона тука во Македонија? Puno sam s njim pričao i to sve, on mi je objasnio kako sve to ide, kako je sad tu atmosfera i to. Oko toga stvarno rekao dobre riječi i nadam se da ćemo to ponoviti. Што значи за вас и за клубот настапот во елитата, меѓу 16 најдобри? Pa za mene iskreno znači jedno veliko iskustvo i voleo bi da prenesem to i na ovu ekipu, da pomognem igračima koliko god je to moguće ili da pomognem ekipi u bilo kom segmentu igre. Tako da bi se jako radovao da ako bi ostvarili cilj da prođemo iz grupe i da možda što da ne pobedimo i neku veću ekipu u osmini finala. Pa ne znam, vi ste stvarno fanatici što se rukometa tiče, to je u Srbiji malo drugačije. Ljudi vole rukomet, ali ne kao vi, bit će mi čast i zadovoljstvo da igram pred vašom publikom i u vašoj zemlji i daću svoj maksimum da opravdam očekivanja. Tell us something about your way to play, your characteristic of the pivot. Yeah, I'm tall, I'm long. I like to move a lot. I like to defend. I like to be agile, and I like to play a different style, not just one style, but move around and be active in both the defense and the offense. So I would like to play a part in both ends. So yeah, that's how I play. So very aggressive, and also I love to give back to the fans. So yeah.